I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć. U ovoj epizodi otkrivamo Beograd u Prvom svetskom ratu u boji, vrtić za ptiće grabljivice, šareno jato ptica usred centra grada. U ovoj epizodi ispričat ćemo vam priču o odbrani Beograda 1914. i 1915. godine, ali na način koji još niste videli. Naime, bit će to istorija u boji. Prvi topovski meci u Prvom svetskom ratu pali su na Beograd. 100-godišnjica Velikog rata obeležena je najrazličitijim projektima, ali ni jedan, čini mi se kao ovaj, nije uspeo taj veliki rat da nam približi o živi. Jer ova je knjiga retuširanjem starih fotografija vratila boj Prvom svetskom ratu koji znamo samo u crno-belim kadrovima. Poželjela sam da upoznam autore tog neobičnog almanaha, neprofitne zaljubljenike u nacionalnu istoriju, koji su sami svojom plemenitom pasijom od zaborava želeli da sačuvaju one koji su pre jednog veka branili Beograd. Istina je da je ceo Prvi svjetski rat, pa i ta bitka za odbranu Beograda 14. i 15. prilično u zapičku bila, iako to nije bilo tako davno, a svi nam je tu na, tako reći, prolazimo svi tim delovima Beograda svakodnevno. I zato smo se trudili da na što bolji način, znači kroz nešto do sad nije viđeno, znači slike u boji, prikažemo znači, što je realističnije tu borbu i to sve. Možda je za to najbolji primjer rušenje tadašnje Beograda, koje se da danas prepoznatljive, pa onda imamo tu Hotel Moskvu, zatim Kapitolino zdanje, Crkva Ružica, sve to prikazano u knjizi. Ova tačka je bitna zato što se ovde praktično vodila borba, suštinski nije bilo prekinuta 2 godine. Baš na ovom mestu, na dokovima Beograda, pre 100 godina bili su rovovi iz kojih se branio grad. Od Ostružnice pa vam do Višnjice, nekih 18 km fronta, se pružila linija odbrane, tamo gde je sada Novi Beograd. Tu su, možda danas nezamislivo, ali nalazili austrijski, nemački topovi, artiljerija. Tako blizu? Tako blizu, da. Iz pravca Zemuna je stukli artiljerijom, imamo iz pravca Bežanije i imamo monitore, u to vreme neviđene snage, koji su 2 godine praktično terorisale Beograd. Ono što je bitno da bi mogli da imamo sliku da je odnos artiljerijski napada na Beograd bio toliko stravičan da je neko to nazivao najapokaliptičnim danima u istoriji Beograda. Ta vrsta artiljerijske vatre je do tad nezabeležena. Zašto? Zato što je prvi put upotrebljena recimo čuveni top Debela Berta. On je prvi put upotrebljeno ovde. Mi to ne znamo. Eto, to je nešto što je neverovatno, ali Debela Berta je sa svojim opsegom i razaranjima bila čudovište. Lica tih ljudi koji su tako nesebično branili Beograd gledaju sa stranica almanaha neobično živo. I prvi put ih vidim kao obične ljudi koji su i strahovali i voleli kao mi danas. Baš zato što imaju boju. Od vojnika i oficira do članova sportskih udruženja. Svi su u toj prvoj odbrani Beograda bili dobrovoljci. Ipak, verovatno, najepskija epizoda je ona o beogradskim Spartancima, koji su sa svojim Leonidom, majorom Gavrilovićem, otišli u smrt svesno. Regrutacija je vršena negde tamo kod Starog dvora u kafani koja više ne postoji, Zlatni top. Tu moramo da spomenemo jednog legendarnog komandanta Srpsko-dobrovoljačkog odreda. Ne, sad ćete da čujete, to je Ignat Kirchner, jedan od stranaca koji su dali nemerljiv doprinos odbrani Beograda. On je bio austrijski oficir, međutim zbog silne nepravde koje je osjećao tog trenutka, on je prešao na srpsku stranu. Dobio je neverovatnu čast da vrši upis dobrovoljaca, a dobrovoljci su bili godište, znači imali su između 14 i 19 godina. Sremski dobrovoljački odred, to jest naši Spartanci, od 360 upisanih dobrovoljaca, znači u tom talasu 1915. kada se na kraju povlače, kada je grad više nije mogao biti branjen, svega 40 preživjelo. To je nešto što je zaista naša slavna. Epskih razmera. Epskih razmera, da, a mi vjerojatno ni ne znamo da imamo naših 300.
Almanak čuva fotografiju i najmlađeg branioca Beograda Dragoljuba Jeličića, koji je tada imao svega 12 godina. Jedna od fotografija pak uhvaćena je baš na mestu gde se nalazimo. Tu je tada potporučnik Đorđe Roš, gde izdaje naređenja svojim vojnicima. To je negde otprilike baš ovo mesto. Baš na ovo mesto? Baš na ovo mesto, ja mislim da se čak i ova zgrada vidi. Španska kuća? Jeste. I tada mosta nije bilo, vidi se skroz tamo do Kalemegdana. Vidi se rovovi vojske okrenuti prema sada Novom Beogradu, vidi se pruga. Đorđe Roš, iako poreklom Nemac, u Drugom Balkanskom ratu priključio se srpskim dobrovoljcima, a u odbrani Beograda u jurišu na Dunavskom keju teško je ranjen. Hvaljujući Đorđe Rošu i njegovim zapisima, mi praktično imamo taj detalj govora majora Gavrilovića. To je vrlo interesantno, jer on je objavio, on je zapisao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, naš puk žrtvovanje za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate da brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred u slavu, živeo Beograd. Antologijski govor, kao da je sišao sa stranica antičke tragedije. Danas je takvo herojstvo teško zamisliti, kao i da je Srbija za zapad bila zemlja zakona, demokratije i francuskih ideja o slobodama, te je pored srpskih dobrovoljaca u odbrani Beograda učestvovalo mnogo stranaca. Zatim imamo čuvenog engleskog industrijalca Liptona. Dakle, čuveni Lipton čaj. On je bio na našoj strani. On je bio na našoj strani, zahvaljujući njegovim brodovima mi smo dobili sanitetsku pomoć. I bio jako pristan odnosno s kraljem Aleksandrom i neverovatna je njegova uloga. U odbrani Beograda zbile su redovi i britanska artiljerija i francuska avijacija i ruski dobrovoljci i žene kao vojnici. Pomenuo bi Sofiju Jovanović i svima poznatu Milunku Savić. Oni su tada bile u Sremskom dobrovoljačkom odredu. Milunka se prijavila kao muškarac pod muškim imenom Milun Savić. Jeste, Milunka se prijavila kao muškarac, zameni brata svoga i između ostalog i kao i ostalim bitkama učestvovala i u odbrani Beograda. Herojska dela koje su oni izvršavali su danas nekima verovatno nepojmljiva. Znači, prelazili su na drugu stranu reke, skidali zastavu sa tvrđave, austrijske. Ala otpisani, jel? Tako nešto. Takođe, valjalo bi pomenuti gospođu Vukosavu Popović. Ona je bila dole u Dušanovoj ulici, imala je neku vrstu poljske bolnice i prihvatala je ranjenike sa Dunavskog keja. Samo inicijativno, znači? Samo inicijativno sa svojom ćerkom. Znači, odatle su teži ranjenici prevozani posle na Banjicu, gde je danas krug bolnice. Tako da je, između ostalog, znači, žena i svi mogući, može se reći da svi segmenti društva i Beograda tada su učestvovali u odbrani Beograda. Poprilično je glad vladala. Veći broj stanovnika je napustio grad, ali i dalje određeni broj stanovnika ostao. Morali su da vode računa i o stanovnicima i o snabdevanju vojske, a moramo shvatiti da je artiljerija tukla svaki dan. Znači, to je... Kažu da je odnos bio, znači prvo odnos vojske bio 4:1 u korist Austrijanaca i Mađara, a nakon toga uvođenje tih artiljerijskih dejstva je praktično stranilo. Mi imamo delova grada koji su nestali. Pa na Dorčulu imamo deo, ono evropsko naselje koje ispod Dušanove, koje je nestalo, znači s lica mesta. Postoji ta anegdota da su, koliko je ruski car, znači austrijske trupe već ulaze u grad posle neverovatnih borbi, i oni se, na primjer, kriju u korpama koje su korištene tamo za pijace. Da, Beograđani. I onda ovi ulaze, neprijateljski okupator ulazi u ruski car da se osveži, posle ulaska i posle tih svih borbi, popije neku čašu vina ili već šta, da proslavi pobedu, kad odjednom prasak. On izlazi iz korpi, bacaju bombe, izvrše pravu komandosku akciju koja je praktično neverovatna. Niko se ne nada tome, svi su mislili da je grad pust. Takvih slučaja ima u tih poslednjih dana nekoliko i čak je zabeleženo da su njih svi praktično otpisali. Ali neverovatna hrabrost i požrtvovnost koju su činili i nama to danas verovatno izgleda neverovatno. Početkom oktobra 2015. godine navršava se 100 godina odbrane Beograda. Sve spomen ploče i memorijali posvećeni toj odbrani, kojih je svega par, postavljene su još u vreme Kraljevine Jugoslavije i svedoče koliko i dalje vlada nemar prema tom periodu istorije našeg grada. Almanah odbrana Beograda, koji je do sada preveden na 3 svetska jezika, lični je doprinos 2 naizgled obična Beograđanina da se sami oduže, ne zaboravu na ovu važnu epizodu. Nadamo se da neće ostati jedini. Evo
nas u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković u bulevaru Despota Stefana. Pozvali su nas naši stari znanci beogradski